بيجي آزادي بيجي كردستان آمد ولات ما جيوبا وكالي ما كسك وصور وزر بدلو بجانو بعشق بكيف أنا نا عشق ما نا كيف ما وەکێک و ئەف دکاندار دەبێژە ji ber zext û zordariyên li ser rengên kesk û sor û zer di sûka Şewitiya Amedê de ne eşq maye û ne ji kêf. Lewre heta niha li bajarên Bakur û hin bajarên Tirkiyeyê derbarê bi dehan kesî de ji ber rengên kesk û sor û zer doz hatine vekirin. Dikandar dibêjin beriya van bin çavkirin û dozan xelkê Cilûberg, پوشی، عیگال و جمعدانیان کسک و سور و زر پر دکرین. لی نها جترسان ناکرن. ملت ترسا ناستیده. بری پر داعتت فروتانه نوروز آده پر داعتت فروتانه طلب پر بو. انا کس ناستیده. لباجارن باکور به هزاران دکاندار دبار مالا خواه جفروتن وان رنگان دکن. جبر ویه که او دخوازن دولت جبر رنگین کسک و سور و زر زخته لتو کسی نکه. کسکو سور و زر رنگ کردایه رنگ دل کردایه رنگ دل انسان نای قدخه کرن جبر کو نای قدخه کرن بریاری کاتیه ام هیویدارن سبی روز گلمه daha زیاده رنگ دل خو خودی درکه. ددمکه کو گله کس جبر رنگین کس کو سور و زر تیم بنشاف کرن جدادگه بریاره که ارنی درکت. کارکرک بناو کادری دمیر جبر کو پوشی کس کو سور و زر دا اتومبیل وی دا هاته گرتن دربار وی دا 5 سال جزای زندان هاته خواستن لدادگه براعت داوی و گوت نابه جبر وان رنگان کس بینه ceza kirin. Bizim adımıza sevindirici bir karar ama hukuk adına üzücü bir karar. Em ji ber vê biryarê li ser navê xwe gelekî kêfxweş bûn. Lê ku gelek kes ji ber van rengan tên darizandin jî em gelekî xemgînin. Ev biryara dadgehê ku derbarê muwekîlê min de daye, êdî hukukê de mînake. Ez hêvîdarim kesên ku ji van rengan tên darizandin, êdî ceza nexwin û ji van dozan beraat bikin. Hin dikandarên ku bi vê biryara dadgehê hesiyane, êdî Cilûberg û pûşiyên bi rengên kesk û sor û zer li dikanên xwe difroşin. Ew dixwazin hemû dikandar van rengan bifroşin û xelk jî wan bi tenê nehêle. Berê çarşiya Şewitî ji serî hetavinî bi rengên kesk û sor û zer xemilandî bû. Lê ji ber tirsa binçavkirinê ev demeke ku rengên kesk û sor û zer anîne xwarê. Lê piştî ku dadgehê biryar da kesk û sor û zer êdî serbest e, li bendê ne ku êdî hemû ciwan bikarbin bi azadî pûşiyên xwe bi xistiyê xwe. Maşaradek Rûda Amed.